Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu Titanovog Lavoga. Večeras ću snimiti pokušaj ne zaplakati i pokušaj se ne uplašiti, pa hajde da počnemo. Ja ću ovaj sam vratiti, baš da vidim. Iđe vezim. Šta te bar je upalo? Šta ovaj, nešto me svrbi nos pa se stalno češ. Ja u ovom videu ništa ne kontam, ali neće valjda skočiti na njega. Kako me ovako svrbi? I što je gurno. Sačekajte, naći neki drugi video, pošto ovdje sve živo, nije nepovezano. Zvuk sa očim, ništa nije. Evo sada sam ušao na neki drugi video. Evo sam neke reklame, sad. Evo ga. Nije smiješno. Evo znam, ovo sa svjetskog prvenstva. Kad je ovaj igrač pokupio loptu i ovaj pred sudijama nema počeo skakat nešto. Ne, ovo nije smiješno. Zašto mi izlaze neki rezultati? Allah. On ga tijelo zanatom u glavu. A joj, krenuo pljačkati ispom pištolj. Što vi radi? Allah. Što je ovo smiješno? Njom će vjerovatno propasti od bicikla, pošto vidite koliki je bicikla, da. Šta je? Ništa ovdje nisam skontao. Šta ovdje ima sad? Zakačio sam. I kako se ono podvuku se bezrazno, što je ono... Ovo sam neka montaža sa tom indijom. Ovo nije smiješno, ja ovo ne bi radio sa sjekirom kad vežbo 14.000 godina. Ajoj, zato sad pašku. Secure Arizona's future. I want to do it economically. I want to do it at the border. And I want to do it inside our school. That's exactly what Doug used to say. See you later, you Doug. Oh, koji nokaut. Ojoj, sve živo polupao u kući, naravno ostavio brata pobjeglo, ili druga šta mu već. Ovo je jako ako kupim sebi novog psa, to ću sebi uzeti da imam najjači fazon. Šta je ovo s pačinkom?
se nabune jaja, ostaje bez djece. Nisam shvatio. A ovo mi nije nas, ali je bolje od nekih. Što vidim? On je sjestio se u nekom vidu, kako znam. Ali kako je namješteno, pogledajte ovo. Znam ovi neki prankovi s balonima, mislim. Ovi nešto kod veterinara. Sad se posjeća nešto. Neće. Ništa neće vidjeti. Ala. Sad živa polanša. Čega se ono prepala? Neđe veze. Nešto mi svrbi nos, što sam već rekao. Neđe veze, ni ovaj video nije nešto smiješan sad. Oj, pa ne možeš ovo... Ono što da te udara bejsbol palcem na još 6-7 godina. Što je... Ovdje neki rak, šta je ovo, kraba? Kornjača, šta je ono bilo je naopako? Ovdje je razbio neki porcelan. Šta je salamo, šta je ovo? Ako je ovo pokušaj se nasmijati, ne znam. Jedan vide, jedan je bio blizu, ovo ostalo. Ovo je više u Savage ili Karma kompilacija nego treba. Kakav bolesnik, ovaj gori od mene. Šta je ovo? Neđe se. Šta je ovdje? Šta je ovo? Šta ovo treba predstaviti? Kako može u tračenom logu baciti nekog lika udari u voz? Neki je umro 100%. Niđe veze. Ne možeš mačke vući jezik. Ili će ga ogrebati ili će ga ubosti. Ili neka čudna mačka. Ili umrla. Ili imam još neki 14.000 činjenica koji su glupe. Kome je ovo trebalo biti smiješno?
ovaj video, ovo je više pokušaj da se ne smoriš, nego pokušaj da se ne smoriš. Džezi. Koliko treba da vas susreće, da ostanete tako? Fail, glupo. Šta je ovo bilo? Ovom će vjerojatno pasti, početi ga gušiti. Iako može poginuti, ali ne prnem. Ovo mačka mi je vrlo pivo. A vidite sad mačka ne da grišta. To je bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste ostavite like, share,